Njyewe Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Assistant Inspector of Police muri polisi y'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abo mumaze guha ipeti rya Assistant Inspector of Police bagiye kuryambara. Nibamara kuryambara bararahirira imbere yanyu nk'uko amategeko abiteganya. Indahiro barayiyoborwamo na Assistant Commissioner of Police Eric Kanyabuganza, niwe ukuriye ishami ry'amategeko muri polisi y'u Rwanda. Abafisi b'abashaka bambikana ipeti iburyo n'ibumoso, hindukira komeza. Ndahira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro zabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo.